Тонар, мынау өткөнкү наклейка, тонировка бир тартып кеттим эле, эсиңиздердеби? Ассалому алейкум туугандар. Аккаунт боюнча жана ошондой эле жана кисарткан несүжүмүз кошуш боюнча туугандар. Соттолгондор болсо дагы кошуп бере беребиз дейт туугандар. Номерин, адресин экранга коюп коем. Ошо бул жерде туугандар, наклейка, тонировка, полный бар, газ полоса, бардык түрү бар туугандар. Ошондой эле могул жерде мойка бар. Келип мойка кылсаңыздар да болот. Мойка 500 рубль дейт. Ичи сырты. Келесиздер 500 рубльга. Анан могул жерде офиси бар туугандар. Могул жерден кирсеңиздер деле офиси ушул жерде. Аккаунт боюнча жамгыр жаап атат, мына жака кирип алайын. Аккаунт боюнча кайрысаңыздар болот. Левый аккаунт, чистый эмес, левый ачып беришет. Жана ошондой эле кисарт кошуп беришет туугандар. Жана соттолгондорду да кошуп бере бересиңер, а? Любой проблема. Кисарт дагы эмне? Кисарт номерин айтсалар биз кошуп беребиз. Номерин айтсалар, справканы жөнсө эле кошуп бересиңер. Болду. Анан бuyakta тонировка полный бар. Ошол туугандар, тонировка, наклейка, нарак-берак болсо аккаунт боюнча, справка боюнча ушул номерлерге жазып, жигиттердер кайсыңар тарс-тарс бүтүрүп берет туугандар. Кеттик анда, бүгүн пятница. Иште улантып, бүгүн бир ночь иштеп, иште көрсөтүп келели кандай болуп экен, 2.30 дейт го мен заказ жапкычекти. Кичине жетпей түшүп калды. Почти 8000 дага 492 рубль. Кийинки заказ 2.32 менен берип койдук. 8 рубль чай. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, жана Болот ТВ каналынын катталуучулары. Туугандар, амансыздарбы? Кудай буйрса бүгүн ишти баштадык. Бүгүн жума, пятница. Саат 3:30 болду. Кудай буйрса бүгүн көп эле иштейбиз го дейм. Акыркы күндөр өтө көп иштеп атам. Негедир? Видео тарткандагы убакыт жок. Иштеш керек болду, иштеп атам. Бүгүн бир ишти көрсөтөбүз, иш кандай болуп атат. Сиздер менен чогуу көрөбүз. Сиздерге жакшы көрүү, мага жакшы смена. Кеттик анда, биз менен чогуу болуңуздар. Бүгүн эмне болот, көрүп келели. Мага бонус берип койгондо Яндекс 89 заказ берди. 3 күндө 51 заказ кылып койдум бүгүн. 52 заказ кылып койдум. Бүгүнкү күнгө чейин. Бүгүн 4-күн болуп калат. 89 заказды бүтүрүп коюн деп 9700 акча берди. Аны жөн эле бүтүрөм да. Берген заказды алып атам. Кеттик. Ровно саат 3:30 болду. Кудай буйрса бүгүн иштеп келебиз. 12-13 саат дегендей. 12 саат. 3:30 болсо 12 саат экен. Кеттик. Gözlerim nurdan taragan, gönülüm seni kalagan. Görün doygansan canımdan, sen izlep gündö sağınam. Mahabat çok 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 debe canım, sen üçün büyük men cana beremin. Yüreğim çok 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 bolup canım, canına bara bara beremin. Mahabat çok 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 debe canım, sen üçün büyük men cana beremin. Жамгыр жаап атат. Mo жамгырда мен детскийди өчүрүүнү унутуп калыптым да. Жана ойлоп аттым мен өчүрүп коюн депчи. 12 минутага 724. Детский менен. Mo жамгырда түшүп чыгып атып эле сууп каласың да. Отурганда чөсүн анын бирине сумкасы одан саласың. Детскийди саласың. Детский турган болсо бустер саласың. Турусун адыялда чача-мача да. Андан көрө жөн эле иштеген жакшы. Комфорт эконом кылып алып элечи. Кийинки заказ алып койдум 180 коэффициент менен. Жамгыр жакшы жаап атат, жай берсин. Жай бер. Коэффициент күйүп иштеп алган болсо жакшы кайра. Кеттик кийинки заказга. Мен камераны баспай эле сүйлөй берипмин го. Аз карасам камера басылып атыптыр. 24 минутада заказ таштадым да. 24 минутада 1240 рубльга таштадым. Ага чейинкилерди карасам апырап эткенде. Арттан машина келип атат. Так. Бурайлы. Тандап алган заказ мен центр Новослободский жакта элем. Пропуск басып бердим. Мен долгий заказ берсин, нормальный коэффициент менен деп.
3 kayset men berdi, 3:20 menen berdi. 1 saat 20 minut деп. Алып кетип атсам, мен алып койсом, мына заказда. Тверская дейт. Анан кийин мынаны пропуск эткенде карасаңар. Пробка 9 балл болуп атат. Промокод бар эле жандырып берсемби деп турсам 9 балда бир жерде какайып калам да мен. Анан не кылам? Туруп алып, айда жылас деп турам анан. Жылас деп. Так, промокод 6 сааттык, bir 3 саат болгондо дагы 6 сааттык. Эми кичине пробка азайсын, 9 балдан түшсүн. Анан кийин баса эле бекер эле пробкада туруп жалка. Деп. Не жаңылык болуп атат? Жаңылык жок да. Жаңылык жок. Жаңылык Кыргызстанда жаңылык болуп атат. Бизде жаңылык жок. Иштеп атабыз, только иш. Иш үй. Такси жакшы болуп атат акыркы күндөр негедир. Эми иштеген адамга же мурун анча иштебей билем. Az ötü iштеп атам. Катырып атам кыскасы. Караш 4300 иштеппиз. Саат 6 болуп калды. Жакшы кайтин менен заказ берип атат. Кудай буюрса дагы иштей беребиз. Тонировка жүрөт айтмакчы. Тоса элек дагы токтот элек. Эмне болот билбейм. Заказ алдым десеңер. Клиентке 4 минутада жетет экен да. Анан долго поездка деп чыккан да, 12 километр деп. Бассам мына жака барат экен го. Мен качан барам берге? Мен качан жетем? Мына пробканы карасаңар. Сендирге могам эмне бар? Аз буга эмне деп шылтап айтам эми. Пробка 9 балл болуп атса, пышырык коюпту мага. Айда жылас. Айдабай ме жылас. Жигер. Кой. Жанна кайын. Пробка 10 балга чыкты туугандар. Отурам мен. Саат 6:30 болду. Жана койдон кыймылдабай элечи. Эс азыр мына жерден жылып кете турган болсом мен. Бир жерге барып центрде пробкада такалам да. Анан көрө 1-2 саат дем алып алсакпы. Анан кийин иштейбиз. Багыңа жазылган деп мага берген тагдырдын тамашасы арман экен. Жүрөктөн аккан жашым жамгыр болду. Жазылган бактым менин жалган экен. Чуман катта ғой. Большое, до свидания, здрасте. Здравствуйте. Спасибо, будем стараться. Едем Мытища, да? Да. Едем Мытища. Мытищага келип калдым туугандарым, Мытищага. Заказ жабайын десем интернет иштебей атат го. 1 саат 20 минутада келдим да. Аяк менен келген ошо. 1 саат 20 минутага. İşte öyle. Aş polis çıkıp kalgan. Kardeş 1980 ruble'e geldim be. 1980. Probkada turuversem be dedim da. Salıversem dedim ya. Koy. Salanlar ne? 1 saat tursam daha böyle. En son vazak kastaşsam. Caman mı desem. Caman emas. 1 saat 20 minutga 2000'ge. Жақсы. Пайдаланбасайын десем Москвага. Пробка турат. Андан көрө неден да чыгат экенбиз. Мынтышта бир эки заказ кылып турайлы. Анан кийин иштеп алабыз. Анан туугандар, таксопарк издегендерге, жакшы таксопарк менен иштейин дегендерге таксопарк кежин 08 жанагы эле постоянно айтып жүрөм. Парктын комиссиясы 2% туугандар. Онун турган номерлерге жазып биз менен кошулуп иштесеңиздер болот.
Айда жигар. Жолду билгенде кеттің ғой, шақалы. Картаны бір қарап қойыншы. Красногорскийге заказ алып келдім да. Соның келдім ғой, негедір. Жақшы өріп қойды. 1 сағатта келдім, ровно 1 сағат екен. Қарағылач, клиент жетпей түшіп қалды, 1 сағат. 2061 рубль. Нормально келіп қойдым. Ана немені сұрайын дедім да. Білгендер бар ба? Жігіттер, ака-ука достар. Рейкам өлді да мен, рулевой рейка. Ошаны алмаштырсам бы, Қытай еске жаң қойсам бы, же өзінің оригиналды оңдатсам бы. Өзіндағы оңдайды екен бірақшы. Ал жақта біреу айтты. Тәжіктер оңдайды екен. 8.000-ге. Өзін өкін. Башқа Қытай еске жаң қойынсам, 14.000-ген. 13.500, 14.500, 15.000-ге чейін екен. Ходовой дың да. Жаңында кішіне кемінде мұндай жаман жолдырда тық-тық-тық дейді, майдалапчы. Жүрек суға да дейм. Кичінделі ошыл көйіп қалды дейм. Ошол рулевой рейканы не қылсам екен білгендер жазып қойғайды, сұраншы комментарийға. Ана мен ватсам вообще ішті өйтеді. Сеп номерім бар, номерім біреуге оформлен алғанда номерім күйіп кетті. Ешкіммен связь жоқ азыр. Так, сен жанудат Красногорскийде. Секін пайдаламды қойлы мұнан қарағылачы. 9700 берген, 89 заказға. 59 заказ қылып қойдым. 30 заказ қалды, құдай бұйырса. Бүтіріп қойышым керек. Анам бұл немеде қолып қалып тұр емнен қарсаңар. Красногорский, Балашиха, Химки, Люберцы, Одинцово, мүттіше дейді. Полный іштеп қалып тұр. Зыңқ болған тұр ғой. МКАДтан шыққанда деп, МКАДқа шарға қаш челек. Жырға ойлы қалдық. Кеттік Москваны арап, қажаланбасы қойын мен. Нөшірілі бейжай бербей жаңғыр төксін, жаңғырыдай тоғын қарек жашын сепсен. Жүрігім жаш кезеліп келер бекен, жанымдың қайналғаның жаным сесен. Сезбеді сағынғаным сенің жаным, сарғартып қан жүректі ажарладың. Көтудің көйіп бүтті өлгін жаным, жұтпадым сен жұттаған, жұтпадым сен жұттаған сүйіп алым. Айта албаймын бақыттың ерте кешін, сыялап сырлар жазат қағаз бетін. Кетепсің қайра келбес сапарыңан, қалтырып махаббаттың іргезесін. Сезбеді сағынғаным сенің жаның, сарғартып қан жүректі ажарладың. Күтудің көйіп бүтті өлгін жаным, жұтпадым сен жұттаған, жұтпадым сен жұттаған сүйіп алым. Зонтик. Просто тут дождь, как я могу забыть. Ну, конечно. Мальчишка. Так, 53 минутада келдім. Наличка. 2000 рубль отырды, но 1936. 53 минутада 2000 рубль. Нормально келіп қойдым ғой. Ем точно пайдаланбасым керек центргечі. Центр күйіп атады. Люберцida маған не бар? 60 заказ қылып қойдым, 29 заказ қалып тұр. Таби епте 5-6 заказ қылсам. Деп. Я анам, мен ертең бір жұмада ұзағы құдай бұрса. Немен жаққа барышым керек болды. Казань, Чебоксары жақ чадан дальше, короче, 1200 км ген да. Погодамнан деп отады, жаңғыр жауып көріп отасыңар. Ошоға зимний баллонымы салып алсам бы же салбайлы қойсам ба? Қандай совет бересіңер? Зимний баллон салып отасыңар, салбайтасыңар ба? Мен не қылсам кен ойланытам, салсам, салбасам ба? 1200 км, туда-обратно почти 3 күн болып қалды, аяқта кішіне жүрсем. Ошоға не қылсам, летний менен кете берсем, же зимний салып алсам, же қаржа берсем, не болады деген ой болды. Чылық деп құлтанып қалдады. Бұрын құлтанбайтылы да. Парковка салсам ашылып отады. Секін оптиманда немелерін үйреніп қалдым. Фишкаларыншы. Мұнда құлтанбайтылы анан поворот жандырсам, мысалы.
3 жолу болуп атат. Ушуну 5 жолу кылып койсо да болот экен. Мисалы мынерден бир бастыңбы 3 жолу. 5 жолу кылса да болот экен. Анда бир фишкасы бар экен. Жактан да оңдойт экенсиң. Күлүштү чыгарсаң, фар жанып кала берет экен. Эшикти ачып, түшүп, култагандан кийин анан өчөт экен да, пока өчпөйт экен. Ошонусу да жакты мага түндөсү жакшы экен да, жолуңа жандырып турат. Ошондой нерселерди үйрөнүп алдым. Саат 11-ден 5 өттү. Центрге пажаланбасын. Күйүп атат. Орустар бүгүн пятница. Шимирейип жүрсө керек, жука инип алып үшүп. Барып бирөкөнү кармап калайын эми жакшыраак заказдан. Люберцадан качып центрге бардым эле эптеп. Центрге барсам, экинчи адрес көрүнбөйт да. Заказ берди. Барсам балашка дейт. Каяптыгыдың сени. 38 минутага келдим. Оплата наличкам не болду? Бүгүн 1682-ге. Так, саат 12-ден 26 өтүп калды. 12-ден кийин уже 0 заработок. 12 чейин канча иштеп койдум? Мындай кылып көрсөтөйүнчү. 12-ге чейин 11300 иштеп койупмун. Калгандары мынтип 10.000 болуп атканы. 10.700, 10.900 дейт. Так. Не кылабыз эми? Жөн эле коэффициент жанып атат, жөн эле неме кыла берсем окшойт. Жандырып кое берсем окшойт. Мен каяка эле кирип кеттим, мен мынаны карагылай. Таба калдым. Кортто бир машина турат ал жерде. Жүрөк жүрөт го. Жолда ара койгула. Бияга токой. Саат 12-ден 42 өттү. Мен ана Балайшка жактан клиент алдым. Долгий поездка деп. Эшигим култап алайчы. Бисмилlah, бисмилlah. Алла да. Бир опасный жерлер ғой. Аз качсам, аркама карабай качсам керек. Ана жерде жолдорду карабай, а? На месте. Карта менен дейт. 51 километр 46 минут. Онун да турат. Ай, эжекен качпайм. Жан кирип кетти жиркен. Аял кишкен жакшы адам коркуп аттым да. Ёптыгы деп прысыты. Махаббат багындагы сайраган булбул эдим. Субактагы кызыл гүлдөрдөн тандаган сен эдиң. Сайрайын булбул болуп жаныма сен келгенде сагынарсың әнімді тыңдап. Капа болма сүйген жаныңа. Бара алмадым қасыңа, бара алмадым. Тоя алмадым жүзіңе жаным, қарап тоя алмадым. Бара алмадым қасыңа, бара алмадым. Тоя алмадым жүзіңе жаным, қарап тоя алмадым. Көрүп суктанып кетсе, айрымдары Апра. көрүүнү суранышында. Здравствуйте. Какая подсветочка. Яркая. Здравствуйте. Здравствуйте. Нам просто предыдущий таксист почему-то доехал и мимо проехал. Посмотрел на нас и поехал дальше. И трубку не брал. Да, и трубку перестал брать просто как-то это. Взял нас и расстроил немножко. Так, Солевина проезд, да? С вами проезд дом 2, да. Я снимаю. Типа, так, Леша ведь вот. Центрге келип калдым го, центрге Кудай жалгап. Жана коммунаркага баргам да. 51 километр 1,5 миңге. Центрге көрүп калдым Марина Рошага. 34 минутада келдим. 1273. Бу 75. Азыраак коэффициент мен берип койду, коэффициент жок экен.
Dünya koyun. Mına koeffitsientni qarab aç. Örtden odat, örtden odat. Desem 1.52 menden berip koydu. Oğlum nege? Na klientin çetişpey kaldım. Klientin reytingi ölüp kalıp durlar da. Krasnogorsk'a örttüre 1.57 menen. Nege albayım desem bunu? Alıverbeyim. Bak klientin reytingi görüp alım gelip kaldı. Давай-ка. Здравствуйте. Bismillah. Assalamu alaikum. Здравствуйте. Здравствуйте. O'zbek ekan. Qirg'iz. Necha vaqt ekan? Beraman tog'amiz. Ne deysiz? Qancha jo'q? Qancha? 35. Kara göz asıl zatım, karşında жүрчү жақын, karanın izlep kelin, kaytalap ulamadım, жарқылдап kaçtı kağa, жақшы söz айтчы мага. 100 yılga жашоочудай жүрөккө тапчы даба. Настройка на Париж. Что çöresleri? Да. Ошол жере же Fusion. Спасибо. Kafege. Oldu. Ошол жер. Rahmet. Haydi. Нихуя себе, блядь. Что, въебал? Saat 4'ten 5 minut öttü da. 3'te kızlap geldim. Fujin'ge. Aa, koşun ocakta. 29 minut ağa. 1126 deydi. Uygo 17 minutda жететкен. Жақсы oldu. Ma emkattın boyuna. Fujin'ge geldim. Saat 4'te daha geliyor kulüpke. Özbek tuğanlar eken. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Da kayda. Tamam be. Kırgız mısınız? Özbek misiniz? Kırgız mı dedim ben. Ne diyeyim? Yemeğiyle istedik bile. Saat 4'tü. Fujin'ge geliyor odat. Bazar şöyle. Hem sizler turup barasalar mı? Aytsalar. Hem alacaktan 3:30'da çıktı. 3:30'da uydan turup sen kulüpke gettin aslında. Erten iş yok ekan. Subota da. Maçtan cidden ketdi. Aşağı desem soğuk. Uyga barıp içine eniklerdi açıp durup cidden koyup durup. Ketebez hem. Az toktop durup uyga jeteyim bir jola. 1 saattan keyin uxta deydi qo'y. Uyga jetib qancha ish deganingizda ko'rsatib beraman xudoy buyursa. Benzin shuncha qoldi. Kecha 2000 so'mni qo'ygandim. 1,5 minglik benzin ketdi da. Hozirdan zapravkani olib turib, anan uyga jetib ko'rsatayinchi. Bugun ish yaxshi oldi negadir. Ketdi 5 minut qoldi xudoy buyursa. 2050 rubl. Почти 41 litr benzin girip ketdi. Bak toldu xudoy buyursa. Daganza'ga jirgin, Daganza. Yani ошол жерден эле видеону жыйынтыктап коеюнчу. Saat 4'ten 16 öttü. Ошол жерден жыйынтыктай берейин. Пробег канча жүрдүк? Көрөлүчү пробег. Так, мынакей. Адагы 369 км. Машина жүрүп турганына 12 saat 55 минутта. 13 saat. Ошондо мен 3:30'da чыксам, аз 4:16, 4'te акыркы касташтагам. 12,5 saat. 12,5 saatта канча иштеди деп ойлойсуңар? Так, 2000 рублга бензин коюлду. 12'den кийинкиси 4432.
4 zakaz menen. 12'ye çeyingisini göstereyim mi? Tak. No. 4432 çeki. Bugünkü. Ama 11300. Oşanda 11300'gө 4400 de koysam 15700. Jana bir zakaz 900 болгондо 1000 berdi, 15800. Ondan sırtkары 200 rubl bayağı bir çay bergen karta menen болгондо anda videoga tartmadım эле. 15800, 15900, 16000 işlep koydum be. Bul байкадыңар окшойт а? Промокод жандыргам. Айтып эле коеюн ачык эле. Промокод жандыргам, 6 сааттык промокодум бар эле. 6 сааттык промокод жандырып алып, почти 16000 иштеп коюпбуз. Пробег 369 км жүрдүк. 360 оңой эмесе, почти 400 км элестетик эле. Расход 1,5 бензин кетти. Чай ичпей иштеп койдум. Үйдөн ичип чыкканмын, ошо жанаганда. Абетте. Үштө. Ошо ойдон тамак ичпей иштеп койдум. Базар жок. 1 saat 25 мүнөттөн кийин Кута дейт, пара отдохнуть дейт. 14 заправка кылдым. Болду. 14 болду ошо менен. Рейтинг 4.95ге көтөрүлүп калды. Ошо болуп тургандар, кийинки видеолордон жолукканча аман болуңуздар. Эгер каналга каттала элек болсоңуздар, подписаться кнопкасын басып берип катталып коюңуздар. Видео жаккан болсо лайк, жакпаса дагы лайк тургандар. Кийинки видеолордон жолукканча аман болуңуздар. Тез-тез жолугуп турайлы, мен тез-тез чыгып турайын. Силер лайк басып турсаңар элечи, комментарий жазып турсаңар эле мен чыгып беремин эркекче. Силер апанга коюп койсом таппай калдым. Лайк басып комментарий жазып тургула. Болду, мен тез-тез чыгып турам таңдар. Ассаламу алейкум, кийинки видеодон жолукканча.